Kayo na si na kayo nga ating interest kalba nakakipelsingin nagatle matwiyas ki casting call kipelsingin alang si kaksikin kat ki katmool sundalan singi waila katcheta la me ashmeto ko me ash kiplanlan kata tasuk taip kunesh makat kainak fashiya pa kadash kengin ange singi katakayin jibil back fashiya kastan kat ako lang malap na siwas na kayo ma ako lang wiya kipel singi metiki kat fash na meta man kain ikesta sang onso ko ngayon kain ikesta ta kain ilasyo napakat siya kiproy fash na met naknas ako lang wiya ki sharing sila ki onso ko ngayon kat fash na met Well, glamalap ki onso ko ain kain kasha kat kim dawa klasha finshakin kuhusin kan kasha ya ki feedback lo usanin fakla fakya aisyesi was ki makatash kenge ki lawashe ko fakya ma belsing kade proy insyakla ta kani lasha fakat fashnemit katagani proy Pashla yedum ki kat flat lash ki pelsingi kat molsi fanna kulo malap na sium kat papa takana yedum ki pelsingi siya ki kashalom takalangan matalum in kolgat inkan kashikat yok ki fakaklan gaslum ki kasingi kulo malap na sium kat papa ki kumlang si kat met ki kat lang si kum Eurek magin ka din kalan sa paikom. Kat na ikin matkuluk, akom tiyatuy, inlang sikat, kum tiyatuy na kalimikin genek wulan alom, inakin si uyikat. Papakalangat lang si befaklo malap na siyum, kaya o yesi makom, masaya, ikuye, futay singayron siya, matwiyash nga, katam la sirle, siya ulala da kaslom, kat baba. Inkan fakikalikin ang yung in mamatwiya sinkain lupsrape inkain di na kimamasmas la kalemye in may sisin silash and may nakyo ki lalalfung ilash mayan kong fakla kadakyo ki lalalfung ilash ki katlong ki kaslom panang kipel singa kat papa katlong si pefakula malap na siyumke kumikes na matwiyash mamda in lomsi in kapen lupsra the gaslom in kain sonolos vinilos aspeki fin bedin mas kielos dinay ka kiaka melos aske gaslom in kain na yorolos in kain akkalimilaban lang silom lalen Allah eshale kadaye peki pelsingi dekshenik na akilin in siya na kayo ang masala ka asyor ki maitsiyok len alash masulyak maslosh siya kat kain leksinin na akademi lapay kat cheta lami ashmeto papakalan kat pregi matwiya singi kayo kinakan la lalos
Kioye na kewa. Malos nanga ke pelsingi. Leila ta ilosin gasas na rumugat. Mayan di rum ke fan na. Iloskan ko na ekto pobo. Kain. Ito, lamekal mayan maing. Oye pera shesh na kewa ma. Si fena kaprikati. Kimakuduklas kat baba. Kat pray na siyumpe. Siya kyak na siyum. Kung dalala. Saints ko makaprikati kimakulugingi. Fatong lail siya kulukta na likimulas. Kat ng siya ay ngayon kat baba. Kadin lalal fungila. When na dum to kami siya tarikesh. Nanak na siya kimakuduklas. Kat kaksakin kumugat. Kadakulan fast na medingi. Nanak mo na sawi masamsam natas. Gastumin gan fakya kailik. Na yan fototo. Yan less. Virtually kimatas kya. Kat proingi. Kainim. Amen. Klomalap. Kaksakin kat. Kikat kanda ka. In civil pa na kalemye. Ki gospel. Kilang silang kat ki pelsingi. Tanganagilin ko met melisito siya. Klomalap. Kayo pa na siyum. Pain gom. Siyawan. Eko usma. Lupsa bedel gasingi. Fin kom che friends lang gasin kol. Nanak mas request. Kadinis kom yang nagain bagus ka benis. Delegasa. Kiyo yengi kiyo. Kingakalim yo nga na. Akiakalim yela. Katandak fashi program singi. Katandak fashi program singi ki ekon Tuesdays. Paoy ka ki ekon Wednesdays. Oya pe ki Friday. Oya pe ki Sunday. Ekat kaksigin kat. La sisikla oy nga na siyesh. Takadin ka in taka. Na yemodovos. In weekos. Kadin taka ni fellowship ki kastan kat. Nekla yun ang yung akibel singi. Kikastan kat kinyukan fakya kailik. Na yan fototo. Ayan lois. Na metiga de si bevash na meta. Alang si pe. Usis ko. On ka din kain dup sila kibel singi. Paket fash ke delegas lasha. Maki. Sigingan. Usis ko on ki webpage lasha. Kadin sidakin kibel singi. Onso ko nga staklok nga kan share screen na o hindi onso ko nga mata ko sin tam dahil singi pangako lang share screening nga nga ke Shua if netlik nuarma ar sikra in kanya clowns ko kat kewain awiyam ta din siyashke
Onsukoma yaksin tamdaelsingi ser shue animarma kaseki kaske onsukoingen al arlena teshish penakipela ankain akademiki belsingi kinga samsamoingi ala si met masolyak ngemta finen Washington ka Seattle yurin met lashnge kel the minister nakdana leader kataklin beshaw albani shu Wiko was onsukoin kashikat kay na win darin siyesh Fast na medin kanaklin ko was mautsak pagi belsingi nikiye matan po was Makilen kom damai en sikra. Pelbas kom da kana kitela kas lasha in Willup shimalutuda kat masyay lalal fungi lasha ki kat dup shikastan gat. Ay ben nakilen kom intigidis yuli abange yuli kulo ki kas mol siya fallen en long ki Wednesday si misingenge. Kingash ki pelsingi ya anu siya latamla siya lingaliel ilash Uya ke pelsinge in kasha ya peke pelsi makumake na shke kumin nakfashi mange ya yash pena ini na ke along pe persen phone makaskas peke pelsinge Tangan siya tamal siya limit fakatrala announcement siya luo ma ash tamal siya le pelang ano kakindasyum kash lo makpula chigom kita kalomo tafana gesta programa All right, thank you, Gula. Okay. Gula, kumbang pasek. Malong persen. All right. Well, spell them one gan off yela megaskas siskak nge. Lamalap kaslum. Okay. Kalbuna. Kal gdevashta med masimit klonsikat ke moulash. Gdeak fesh man na ge weeking e on anagos akle ngele kate sham kun sakluk dia weeking e og de sham kun men nak sinam misenge ngai. Men nak sam singa gos kane somne ge casingcall.com na kumilige homepage lash kan scroll na din na kumilie Windows ma fact mo daily devotions na kumgain click and singan somne ge gasin call ngan ole kadash ge see ko in mi saying July len singa len long see mi saying July len singa ul siye o long ul siye na may nakslot tam singa fa mo Kweok Christ luo koren singa siye fos long ul sin ketol no ma na bangan may nakslot tam singa kasi siya mo singa na bigit vast tam ito ang nagitingin just kala actually mi nga spell singa pain ko was na kayo masimit kulo sin kat ke mo ulas kulo kat mo sun len sim singa inge paila mama sikyak yemadash nge mayasor na yok gusti finde nga si ven nga fa na Seattle ke mal weekend daria ko na siyo malamit kiya na nga masa ka charm siya nga sunin girl sila mga osin sila Mr. Mac ka charm siya mana kayo wawo Kachamram dinamut ko na mo dimut ko mga bang na nga si Fena ang laking mate ko abang na mo kita si Bewashu or got fashion will guess little that we know
le pangay ocean safla silash. Paile kadali nga naglakat ocean kat masamram la kibang sikya ko pakumata. Pakumata ke sikya ko yokin na assume negate na tamulel damdal wiel mas le minister McDonald pakumata ke mga sikya ko. Alle maya so silash na masiwo kat lalfung ile il karangin yaksin kat. Ke bakat liye ke oye la ngaliye bel shamram ke video se ke ay nga ni se skesin galvinen Washington il diak awol lamit na na gasil vak lang ay samya pa il vak le il sa pakin le in belang mit mata na belang mit mata to nail batuyak il Mr. Ramos mapaptal ke egin mit mata bel showa tin bel si mai nga singore ka nakafakin le nga ako plan la ko mo kat tangon na mo pang plan la siya kat la kat mon ko le may kasi fa nga mon ko la nga mon ko la fa nga ito le bel si nga mac ocean jafla pangan ocean jafla la siya nga I treat differently Kami nga bangon na mo kasi si ocean ke bang manasin na clash mo ito or kacham ra mo kilo mo kasi digin na le pang pel jafla si katilaki nga yan ocean Nakisisiga ko inyo, mana si kubudan non ko. Le mekdero. Ko kadako lang. Finbang ko mising. Kung finbang mo kumemol na luto. O kung dara na luto. Kumako lang. Para dayining yung. Dayining ko siyang gaston ka. Inakes magunye ko. Kimolak kong finfela. Tikal mo pa nga relawo. Tikal mo pa tigil Diyos ko relawo. Katiglisena. Di kalme ba? Di ba ang kalme? Kalme ya o pa kajan dapat along lang silang kat. Ine fo nakawain ace gaston kat e mula. Pang mas yok spel. Spel siya kat flash kuya alu. Flash alu in siya ni. Takay ka siya ni. Mulan mo ito. Mas mo din mula. Bel si mulan mo ito mula. Na mo in or a ilosin. Akishoy, takay ni siye, tapok siye. India takay ni siye, akulukie, kay siye. Sibin takay ni aluwa pa in masimit, sang akflash na sinkat, akluwo in tapok siye. Nabakum tale sikya ka nga, tamulil sa uyas nga, siye met na uka, ifal, posisel. Kaya nga ito, hakap ka pa liye el simugul male posisel. Napakam dagi siya ka oy niyo, kaya nga ako siya ng mula, masing ako minara pagkita liyang siya. Kaya nga kaya, huwag magigaslan ka, insan kasya ka. Napakam dangerous ko, nga tiyaplain wiko mo yung ka, taki kung isiyang nagya, nga kaya na wipe, gasla in pain ko melise pain ko tama oye pe techniques Julie euro pain ko glog as gusto ko wigat jangan just go full bilancio Tegin check your mic to do one Global laptop mo sirle. Wangan ma ngafaklapi ang atikalweni. Kilo kita kaluman, alena una pa ay. Naklumalap na siyong kiliya din lom, o ebe ki isam lom ke Minister McDonald, ki makumakalim ye, kain akes makindi katla, katidala me asmeto. Naara kishbesingan kim saram ki iplan, ipkunesh ki, makadinara na yurin met wiyasha, pakadin, alena, diya hakuye, relationship lasin kasi fellowship lacha mayen ashbezi barakat akfashi magad akfashi pange spelan kat maliki kat even fail kadin expand kat faculty kastalo maki academy na ki announcement madam le academy bengela ka check na akfashi be dutilash ki sendringe
gaus nga luo mayen anak ko sa kilinan pe finne fact ma lifted ka tahan nga tajakta alena arsenan metlash mashek na manasin som na iwan da keni kasi pela los ke kata de vaccinated ke kata pe si pema assurin gasi ta nage toani nage kastan gata manayok si pesi nangamo ka ako lain fast na met pe ki makataas ka dengan ngan lok na yung tawon sirle pinas announcement lala fakat sang skon ngayon jil behawim tanin siya fakat dawag ki sumanyan balutut si mas yam dashing napela nga flok na yung tawon sirle finkom kain kasta ki pelsinge ngan ako las skon nga katin siday kun kim daria lamala Me, ako laf ko ron. Kumi tunia kita tuman. Lele, already majino na sangki. Kapag ngamay pangay ngamay sa lakin kade mo me pangay dagakta lokot na yung kumin akala milas maman kadlangan ski tunin kita sindik nga lamala Okay. Well, ilo degin. Well, website la ko ang anak kalimye. Website la siya as casigold.com as information ke. Kung ganito liye super lash mer kat as yung kung liye bele kat as mama ka magin tiye ke super ito lash o kasi mas may casual god. Casual god guess la ko yung kita yung ko na ek o yung because super casual lows. Casual lows Auk, Mona Lisa, akay ko, kumbulo ke faksilongan, bagom dale, mga sikyak, ale, katlut, if ka reye, katlut, mga sikita matlal fung yung kakanara, kita yung progress siya, in, ito, siya mga the fact ke, ngayon, Austrian kan en singa paila gain bel weng makat kan fakin sang akkaye mai ta weng no be ta shokta ifin aspel katli gesta nanna ko oye ke gaslal si mangam da long si ke harlong ye maslal baba paske chanos islam no ivoslongo mase maseta ni luse in mai akngalye ko Lem God kolle na ile kolla furok la in main sewo wose asish na keo inge ona get actually mi yok na sincere lal mas McDonald akayos when ma coding e kan fact la in cash or asor losan ta shokta broiler sing wigos nakayo yo nangasunod run finan Seattle ko SeaTac na auk pero ko mo o yung isikirit siya na tokote onain wakra nakla siya min si mga kumingalan ke ole lise o tinash ke plan lon got na shish ilregot le kuten mo ash fellowship kuten mo season siya role det er også blandt noen miser, og miser sikyak. For miser sikyak, maki makuluk. Belsi ka tafayla ke sitter når dere svartla med det, na orro, ay na nas miser si, nakatafaka ilyak na en volena. Na gilimil ta ko, ngal dere rela spiritual death si, kita kan ekla mola so molin ngon pala ka chitang dawin fela kita molin ngon kita tang pa me pakitin ekolla for daliki oye sa falta kayo na label ta gorela oye singa na usya shiskin pang fin pang oye nga sikya kita ni sam le ka wala na singa ako mit tegalan gengin na shokta As oye se ngakum fin ebel na sinka at ina luxury na orela si oye in maya so sing ita orela mana wo sina sish. Ani kin la mesi ta shokta makuna kum isawo in sukat proina sinka sikla olem ka
kumpangon la papa si tamalil si uncle si kipel si very unexpectedly nakatsik ke gaslo mo kat flat na kum nikesta mo tonin siyesh kodin mo koy nakile na Mona Lisa kay kum bakam da ke si kyak pay na pay la kat loot the shock to pa nga fa ko akum suk le me wo si ta ko ke na vast na na ke Casigol pay website lasha kat da fili ash project mga na mo le finchak lan projects nga ba inu se cash na sin met lasha kat nigin le yak sikyak shok da kat fast na met Proy kun da ka itek lan kat ano it lan kat impatat na fest kun mga dort makin oy yeng kung ni believe si mga ko na ko ang share na sin tig interest ko tig ni sen le ashtari non-profit organizations sema owl Pacific Islanders na kasi 6 mauta ko ngay na ngay 4 ashtari organizations na mamaya kung din siya samtek siye Dia kalmea bakat lain al dal. Dia kalmea bakat liye mga losor kulu. Di ba kan kalmea? Men kum liye Pacific Islanders, Finland American na fond na ashike 600,000 Pacific Islanders. Na Finland California, ashike 195,000 Islanders, Pacific Islanders, Finland California. Finland Washington State, ashike 60,000. Bakit census mo like 2021 or kontinent na PL pa pisen nga. Nagsin siya kwento ko na siya mamaya kung din samtek pesi su cash ang gastari. Kung Finland na ginemba nga usod. Nemba na yok pa nga. Na kung Finland ba ka chamgi Pacific Islanders, PL percentage lang Micronesia. Kung may kusay. Kung may na 1, 2, or 3% kay Pacific Islanders kan, pa may kusay kung may Micronesia. Nakalmiya pa, pero mag-cash ang euta ka, euta ka tiyak yung fall na kay pisen met nga. Na, nakalmiya na si kumifin ba nga, 1,000 siyo euta ka, ito ka ni fast sugat na siya may 1,000 siya, 1,000 limekos na ma, pauda ka niyan, cash ka na, may yen ifo, may yen suppose na pa si Wash. Got feel, may yen, paperwork master kung non-profit organizations ko 501c3 ko article of incorporations ko bylaws paperwork maanchin ulalap man aspesis kasing got ink nakalmiya pa cash malus kanis kan got copy in some ace cash na pangan makat mokle akfashi finchak results kaya kidakili mi chalagasilash ko kidakil mi website lasha and makidaka and pensi mo connect cash ngayon na ora kan may special naklin na kayo monthly donor slash ko covenant partner slash cash luwas ko sa pa may cash ko para kat kan upgrade program natin nga para kat kan sang kasi cash na sin kasi sa umainin na para kat kan sumsuka grants wisi sang cash yok na mit siya lang isang mula electricity lalosan cash nga cash na sin may ito kasi siya pa kasi suwak fa ka dahil ko siya sin individuals kung register non-profit siguro company ko business when business ka dahil pay tax non-profit katina for profit or katina pay tax na katina reservation map kaya ka or discount ikaw yung discount na siya may for kat non-taxable kat non-profit Napakan kita benefits mga akong din na ito kay Kweok and America yok to na kay Iplan government sa mafaling ako minita for amin nga ako may matang ipat kung hindi ka chanto ka na America nga tayo main spine kami talang sa mayeli may cost naman nga float lock try float again wala si kusay yatol ngol tako tingtingin natin na siya ba fashion yet tol ngol bising ang sanamta ba mo ang the fact mo men kati na kan mo na gawin nga float na ko siya kati mga ang assistant kaya mo lock fin fellow fin and America fong at the right mo nabangan din interest ko
kumdake announcement of close nga usi announcement na lois na usun ju minga de kumba wim dang bat bell kumsun ye ang ngaw matari ang asya na fosh O vaak ik maat gangen. mo at mo matu kafak mo lusen peri ko matari Hear what I'm not saying. no like hear what I am not saying, not what I'm saying. Hear what I am not saying, because the answer is in what I'm not saying. Well, global lab nga siya ron sa kung kung bali vaccine ta kangen ila me vacuum na ke metiga trangke maluto ka kapen caption ke maluto ta. Mangat lang screen sila ng mga reg engineer ke katin pel nga on share screen na ngake ulit then duoingin rek magintalan makadil sang na silo sa kadin long ke pel singe Nato ko katpok nagsisexan tum dan singa. Wow. Beautiful, beautiful singing. Lumalab si Likwatungan ko Swine Dainelos. Marcia Basie. Marcia Basie, okay. Esa siye. Osma ita nakmasakala mina siya. Na sinsiyak sila ki unsugungan metiga trash pen na meta ba. Men note ma shamte unsugungan ilosralangan na si Osma ita notan. There is su kavine Julia ka tamtayad Mona Lisa. Not forgagas da sang shamte kan la si ka to ka lafka. Fin ko skan garikat. Nakalimi pela ko sa roye. Tamo siya le flok na room kik sinsiyak si mga singen. Me vaklum ge. Vgam sinsiyak siya? Sinsiyak si ba da gange. Nga
spiritual death or physical death, but you the kind of Kisensiakse. om ramnam ke mi se piang nga mo masingen the plan pelse. Oh, okay. The coil fact mo si Filda Norson. Sista ko lukisensiak sinalak. Alam mo, nga mo, kan kisisya mo katsiya ka, mayan, katinak tangkalim gele, may aspelan lay. Na masimit, kasi flok na nagyole ang mato, tangkalim gele, katil di, katil orela felo, lina konkos, hindi ito, mana kaywa, arlena wo. Kasing sila mo, very good. Na melhorou, ele patati na finfelo, mata inwi magurakil mitluel lang ang neto mif. Wala los ne siepela ako mitale mesikya. Okay? Ash shikash selfie mako elosintia fashke. Ash saksako fukun saksako elosintia som kango som gal. Na malang kada fili shikash masa pinsan die. Na siya gustin sila los ngayon pa or tafaele. Na kumliet kun na masa ngayon bel si mamay to Jesus le. El dal physically alive. El dal spiritually dead. Wengin le kapash ngon si makapash na singkat ngayon. May for Makaming galim kele, God God matal. Kasi English lang, God is a holy God. Matal man holy, pa separate, set aside. Matal si en shayla, kung te kalam si nagamalan felo. Na, ke oye si gan sikyak, oye si gan oro, shayli maita o, liki God. Na may dal spiritually mise. Mingon dal mise. Ne ilalabas physical death singan. Nagisinsiyak sa mga sa field na kumsuyak siyakan na meta ko lang layman. Ilta ko or iswe act ni pagkasing atonement. At one man. Ilta ko act ni masama masala. May masalangan spiritual connections. At kung nalimil na kami siya, saan nalisig ba? Kung kanta yung ulang nato, lemea masap singaw, lemea kalmea, lemea kami masabil sa akin, lemea siupin mo, masip, akasaya fruto singaw pa, nga katfin riti ulang nato, kung ano ulang nato, kung riti, kikasta sa pos, kung yan, ulang nato, ngitla, liye, shishniye, sa mga ko, mitlango singa. Ito ko, may kunelan, ito ko akpay la sa pingin, metol may ko singalikos. Ito ko akpay la sa pingin, or nakapasila, lon sa mga creations, sa mga kadalorela, may akfalet lal, ilan siya fulokan ni, or akno ni kapasingan. Na may lim gater or masapta safe was sapta safe was sapta si sapta luo. In fact, may tikil surat lang ka siya in fact nasi matmalutut mga ilusin tiya sum na hindi ka ngaspal sa mga awulyak. Na awulyak singan pangon matal pa Holy Spirit. Nangon matal pa fritakoy comforter si Gaskrig is a paracleto. Kalmaya ba, il comforter sila, replacement sila ng lame God. If lame God is that mga ewo, tangayin so, mesa pa yung mga awalyak. Na kung riti, Kolose Saptatoluan, dakil Saptatolu Testament. Kumilile, Jesus Christ is seated at the right hand of God the Father. El mata lepo leyot. Bel mata lepo leyot. El mata tafikot. Tafong ngoslash na si God Baba. God may na kat tinasumsyos na yun God. Kat kapasyang na sinlim Jesus Christ fan na yun God. Na kaganda felo kat kapasyang na yun God. Pangan spiritual connections nga. Kaya ngon mata. Na what na fun na is yung spiritual death singing. Na labeled ako in act no ni masalangan. Min kat na fun na we were
bound to die forever. Nailta ko, langikot le, uskat me. Kita mo ko in, misa fin felsing sumata yurin kat papa, nito matatpat. Loiste, to akata singa ta pang akfuto do yen top na gigisit na wusulo ng film. Fijak in the book la. Ang siya klamalap, ilakalim yamen, okay, that's right. Top lang yan kayo, top siya bata ka note mga siya kiyon sa kuha bangan. Insum naral, twindetary ka, tamtahil muna ka, katsumban naral na siya ka, tamay, kusma ujak tarangan melisi, kada fast na met ke, malutut siya mga asnge, tamad siya le, I'm doing some good. Na kung fa, tako ke pelsi nga ikoy ka sifos nge ka ikasek, na bak may kasek. When kumeta ka nate, kumesa mo talaya kim sa mo nalkina ka kalimita ke mabanta fa ka nge read ike. Lekin mens kun te kasek mo kumeti ko ye. Men ifinik so ko may ko ya le kumale ke kang ikso ko kumete mana. Okay, kaya winabak man. Kalau malap, nalagyan at siyam ng kim, misa piya nga, ke minister, kana pe, ke tamla siya ram ke spiritual death, physical death, may sifela siya fak mo, Kweok ke Christ. Kweok ke Christ, nakatash ki luwa korin, singal sifas nungol sin ke tolngo. Kim tawag ni may reaching kadam tawag ke fas nungol siyan. Fakla, may kin nasikin, fakla, kasi pinta pekla, ngatiyan aralama, ingen nasiwos. Na may si Paul ramram kun nga. Pelsing Paul ke in kind of book, kasi critics, kasi kasma, ngalma, fakeklekel. Paano ki fak mo medal mo, he was too weak to take advantage of Corinthians. Kane pa, if you come take advantage ke Corinthians ke, make me take advantage ke. Mani lalosan, kain, orela pe oyein kan discipline ilos, kanin mangan pa na ilosin, sham kun, in mesh lagan sang aklukel polo. Na, polel nete kain machima, tangak kun, accomplishment lal ka, mama kegat nutut kel ilai wala keo tarak ta ke sham si mai ta konge anay nash patat na sila ka ta shikelen kain level na silos ki malos fakkel na opponents lang nga naging akalemia fak na lalos kel bola dahil ki kasing nisa ma discredit dahil ka undermine mamail vaka nara analen felt foolish kilgun me oye ma ay wala ilkeo. Nakat fast na mit kifas ng luwas yung fakla. Yelos mo di pru, ngape. Yelos mo di Israel, ngape. Yelos fulindalik na leprem, ngape. Pole ke level, point by point, na sinmet ma kasla, sige naksikya din ye, credentials lalan, ka resume la. Dahil fakla, traveling preachers matagot Judaism ma-prek madal met Hebrew ka Israel ma eslakin bandalik ma oy wala mo mantin kata. Na isam kin la Paul na Elisus de Tarsus. Na kisipesingen elson na fakla in kalem na silosta nga kumenta ke background na la Paul Elisus de Tarsus. Tasak ta kinget ke lens len mit ma me slakin kisinsiakin mange ke heritage lala ilos kisyak la ka polil might na pa choose kakat kan fact mo and sila ka inkal sila machudi kalkalam ki kasi pro kainin mangan na polin topkan ba aw ay wala mo si descendant matagal ke
line lali preman, el siebet descendant maget tagogi tribal Benjamin, aw, kelmet Israel si. Isam ke nga fact mo, el ke level na sila that point by point. Inala na shulin melemi kumnen kan tapok la kewa, mama, los kasin siya kiyan. Na inwite masing el korsla, siya mama, ininayin, orek na sindalig din gat nga, korsla kilin akal ko stigunel susle, siya pangan siya me sign, physical sign ke Israel heritage. Na el oyepe tofla ke lutilan siya arulen na ayawalan maslun met Pharisee bang Gamaliel. Na Gamaliel el bolil Pharisee sepe na ilalas shikelen me alena loeng na ki mama machusa di kiema shikata kin karanganolos pak mo Jewish law. Na ngasa Islam masing ye. Na uska dani ke Philippi tolu fa sa ko ngi hon ko shan fakla. Pa ye ngaluk lakan ka in fuli lalal fu lakke maoinge. Pinas men na met nan ka mo lalal fu ngi kainin lama oingin mo lela nga alakela inak fali maingan na kay watari. El sam kin na ke mate kisin siyak kinan pa top silalingan. Palvakla nga tatkos laki len algos matwork nga isus na siyema di Israel sin Ruflal Benjamin siyema di Pru na baye efin na kiliyang masaplan machu nga siyema Pharisee kisipin yok mo niyaklok or nga ak yok ye church efin na kisiwaswas siyema del eis kisipin na lakos masap wangin mga tafong leke naliye elsang toplal ke Philippi tolu akos na kiyon kos. De should be na kalim yung mga fakila. Ito ke Leprem, ito ke tribal Benjamin, fakki kos la silalingan. Mas na pa fak mo mga akalim yung nara in fact la, no one can question Paul's credential as a Jew. Na pangen masima inak akataya ki fasak longulungan. Nganduy wun siya ngayon, dalipaw la kapuntralyak, usala damle shirle ki faslongol luolongol sie fakat fast met kilomol dolu men my reaching it up on the list damle shirle kom kasta ke belsing men nga fakle be sulin melem den kan fakpe la mesi kalmen faksilok ni en ki akata yesi mas ni me kumti akata le me sulin melem ngani ken sulin melem para kung pagkanak maluto na uong damle shirle kasapelos kinasum shula Jokta, naglumay dito yung siyang ganyan degi, kung ito top lal po yun. Kasi siyak mo to ko, shikain ikorin ilye, iltapok lang na phone na. May kang siya ko, validity ke may ilaro. Ko siya ilo, ko kumfal na kaya, clients of siya, ko siya papat mo man, kumtako yeme. Kung may meron, siya sa kumumikan siya ng gaslan ka ata. Kung ni kain oye, siya na phone na, kasi siya nga tako, fungolol. May yin, ako lang nagkisin. Ilti na kain kin. Ilti na, may kumda nagsisik, may malundal na kaya. Iltapok la, ilangin, inik pa sool, nga iklapol, nga tako, kisuflal Benjamin. Benjamin, Judah, pangan tamo le luo natal sisikop ma tako orela Southern Kingdom pa en Judea inin mit Judea ngan pa mit Jew Judea Jerusalem capital and Judea pa Jerusalem mesi yok Jerusalem man pangan sa mag temple ashway na fulok na ke the lines ko ngan le mit Hebrew Abraham mit Hebrew Funny, Abraham, Isaac, Jacob pa Israel. Jacob el eklein el Israel. Natalimukul siya luo natol, we matayin siya. Luo sila sa mga charm good siya ngayon. Siya pa Judah, sukibit pa Benjamin. Na Judah, Benjamin, dahil Israelite. Dahil oyabe, Hebrew. May dalawang line lang Abraham. Na ilal met Jew pa met matavin ng Judea.
Na may gisensya kilal po, yung tapo kag gisensya ka. Na mga kumayak siya pa, may tafin sa gisensya ka. Kasi sir, may kumrani kung takam nalbigasan ka. Na ngayon sinaging gisensya. Ang anlay lang may tanda kasyak la, kasya kuman. Kung fall naging gisensya, katlafon na sa fall. Katlafon na sa fall ng lansap, singin sa shock ta, kilong lang lan kaat, maulan may tifin o iya madan kaat, ifo min kadil kat madalsi may maglan sa pang ilshayla malon fel liki malon kat ifo may malon kat madal damit kumilya kinti mo dadaw kisensya mamaran layla kisensya ganin ko na kumtik kinekto pluman o kumsang to fall suwas nagkikisensya ka na o nagkipolil display kemeritse tingin just ko. Kilo malap na Shirley, kilo ki toplum mo kung akademik yan, pangan kalmen sulin melem siyong abaka. Kung muna te, pakaan ek, lakan, tena sikya kya kata yesi lumanangan. Kung naman kami literal meaning lang sulin melem. Okay, let me explain this. Sa makatamit melem nga inigin, feedback siya mit melem. Siya long sulin melem siya. Why? Kahit lamalap. Nga, taklat na siya na kung demonstrate siya dari. So, syuk. Kangawag ka dari kung kasi pagkanek. Na, o yan tatar singan kung ilasek na ba yun, singan nila. As kalis na ba ikiyan. Angay kung connect som, bakal mesi. Literally, kung sum, alam na, connect na pa ila ka. Ngak siya fila, kanon yun singan. Bawas na mit. Alin ako mo, if ibang Roston, madagati, i-collect yun singal. Nga, pangitlik mo nga Castro mo, de Faro, yun sabi na katibyo ka lalaya. Na yun sabi na igaligilyak pel, lime ekos mo, na weng lese, may six rule. Hindi last food may wengin lege. Mga mo bakit, yes, mga, yok na, may mga, ito battle, pinpa may tevan sa, pinpa tingin just mo, dahil fact mo, o baka sulit mele mo. Mayut siya na, o may tingas takay pose. Kaya kung sukta ka na kumin, wangin lang na ba yikye. Wangin future lang yun siya. Ay. Tapos siya lang, never to meet you, was naman dolo. Kung wala. Was naman dolo. Ngan, alam na pagkanek, kasul siya mga sumanan. Bakla, yelos mat kalans up lang Christ, siya sibangan. Olel siya. Nga finnekas ka sana si matlalfon, siyam-siyam na si matlalfon nga, pa level in your olos, ka nag-level olos in the book. E mulin kalans up lang ka, wala kailos. Di, siya lang kon kun nagi oyasingan. Tasakta, kaya kalimi na silos ta. Okay, kung dahil bangay nga bangay. Bring it on. Nga orek mo upel kay los, nga kapurin praise in bel pas kay los, sing nga bel kay los, bel pas kay los, pas na bel nga upkranin misya kay los. Bakal men nga, bring it on. Pangan ma kung klemi mo, kung kayo kay Christ, pasifela siya. Polynesian in kain akalimin opponents lang nga ke Jewish heritage lang makalimia ke faslong silong luhan asma sil din ang sisin sila ke nalfaking pena masing atin sisin na kaya pa cost siya magkalens up on Christ may nefo elfak na silos ma cost false apostles may in Paul si Vena ilita na ke Mael sisla pelalan ke. Bakit fakit peng mukit Christ. Or elkan ito, elkan nga tanglila, kawas tiye, kain sam-sam mo hingan, nga ito pungawos. Na inala na akalemye, faklala, na pal sam-sam kin nagkikaisik Kweok ma, ilakalemye ki fossinge, sayan na, inala na proof, nag-trials malash kenge. In fact, like, nga pinasam-sam ki achievements look, accomplishment look, mga rela, ka credentials look, ka kilututol, ki makamililutol kiya.
Elkan likiye list silan ngarle extensive. Ke mamal pala ke Kweoklal, ke mak Kweoki yakil, te ke shipela ke shelala, mak Kweoki yak suffering, persecution ma elinturge in Christ. Dahil siya kisin siya chingi, kailos kain orohan ng en, kailos kain siya saksing lalosan, penganalen, in fact ke anang en, nakatsunig metos ngal tungul algos, in kain usina siya faksingan. El siya stiya siya saksing lal, fast tuguk, el tiya fall in met tamak lutlut. All shikelen lecturing that demonstrate willingness lalosan. Kina lalos in kain endure suffering and like kaus kain palong. Mga palong lakain in lim Jesus Christ. Kaus kain sam mangan na siya. Laki usipe fasingen na flok na rumdam sila. In fact, yorek maya fasingal mi ko skalon kosla. Na lem in fact na sila fale mayen nga sila tarilen kalan sa paya. Era ta hinek initekshin met bacon. Et toko siya koye pe met Israel. E nga fact kalim yun na sila. Mana kayo wasya ma elin na in kayo ke shipa. Di Paul na ke mana kayo ma artship nga pala ke katapela utak yakil na ke imprisonment, kauliel. Na sima amda, alena upeorek na sil, kain met masangayak ngayon ba, flocking. Eta ka toking samsam kun na ke flocking singe. Na ngatuin singe, yok na kisben, kita mo sila nta ka ke foslongol dolu singe, nakatsun na ke flocking sila ka, kumpa ka benda ke, shing simamda, orek ma akita yaki yok ke tutronomi longol, limekot fos, dolu singe, na selos ma, kalye yakishbin ilos kanawas na mga sapo. Vamos ulit, flok na ru. All right. Digging tea, kung di fos kum samram gang Yes. Paul samram kami ba elit tao mai samon. Min kita may tayang okay, strike sa cash, lash sa cash ke whip singan. Fidel may tinikin nilet ta samram good. Na chupet na lak yok si Paul ke may ngini tao pa ashmet in belso emisenge. Sama long sina tula pel mamana ko wo gato. Pel na ko malas kolega. Pelin pang tula given ka fange. Ko sumin weng norek may nanyo kum sum na small one makayfan la. Na bayil si kinakili nila nga mula ko. Nga pala ox ko magranatili. Nga nga ke snakes ako. Nga finne utakle shingulyak nga. Shingulyak nga. In fact, 40 minus 1 singan. Kacham ko ikifong nga. Kalman 40 minus 1 singan pa. Mulan may tsiti soon lashes angaw. Kalmen lashes angawul pa. If in wipiyak kum, shingulyak kum, belak lime ko, shingawul ma, masalsala tayo mo nun. Kung inhumane, kung tiwa natin may tsi. Akmas na ubela si pangan, may tati wisun, para masap siya akya givinan ro, may lashes fin sun, ang waning may maulas yun. In fact lang, kapasala. At siya ganda may credentials law ko. Nga pala, yan na upe na kayo wangan, nga siya nakalansa. Nakatama ito, ikiting ka para digin exactly, false prophets pangan. Ilos matsamon na mama mo ito long silong, belzi fui fungulya kayo saan, ilos patakle. Napapolish kayo, baltakan na, bakal mentakin yan simlal ngayon. Ilan kalam kila, kumdi katsak piya nga digin na the answer is in what I'm not saying. Kung really, likshin na lang ki simlal po. Ito na, masirif ki fact, and pati askima ito na fact. Ako finanga, ilitsun mangan, nike pa na singilya kel. Ako finanga, if well fact.
top na yan pa, ash wait matako, kon kin kalain sa singe bell na mawo mo. Ilo stiwi palagin aklan ka na titili ko, madayin back ako, hindi niya, ilo sa palagin. Ilo sta ko, bell na mawo, sikya na kalain sa singe. This is what is not said. This is what is not written, but the answer is in what is not said. Kung may sa kaya, kung regional na sapta siya. Literally na rela analytical research lo man. Kung palagyasin na ba exegesis. Kung literally na isla kay sigas kan de mea kalmea. Focal fact ka kan that's how you arrive at this. Topsima. The answer is in what is not said. Kung di read na mo i-get consume naman, pwede askon mo tal. True. The shock to. But lemel fact ke puklal meto le. Mikum force area ke makumi fact. May en impel sen na, ngulupufen na, isot na naklog win fact la magoy na win fact. Na kung vinridi sapta na fon, siyento na, ako na lang mo itse. Kung di alger taniyang taring awul gram da ru tu nga diak na ana sige ana orada ka tesin manin sa yakfal mo. Di ba kan ma fostering factor. Facts ma fostering factor pa what comes in that time the Holy Spirit ele akas makinya kum kumin fact la mas makum iso usung ya ingo. It doesn't just come like malangata astop na ke manakaywa. Pailash kasi kita ni kay kasi singan top na ka tsani ka sa sunan ka siya. Ka sa singan. So gayen bela. En gayen bela mama ko lotayla. Ko usung yain ko. Bel sa mga katako lang. Gondal yaklimin akfashila. Na pa forsingan digin just ko. Wow. Awesome. Global tamlel. Na umli sing juman Yeah. Paul el palakin bellimekos. Ay seksil dal beligas kum del pala. Men orek bagan whip ngan, apalan whip ngan as osha, as kainin jak ngal malgia gige. Avino shangan del galagin whipande, suni ko hangan del talakan ma, patay ko dal ta kapke. Digin just ko. Kumdi ke wo academic fact man bato ke weeping sa limbs Jesus Christ. Yes. Hindi po dahil dash mo again singa da pangan oyen metro minsan na era si pena pa. Ow. Gulo. Ow. Taka fact kita le para yok sipe kita dictionary na pagkaan na kita usung yain God. Mayen belsa ko ta sham from academia to nangon matal kat ifin mas yok sipe broy na sin God. Ako la luman in felle fast fall ke ako ko yakot. To awi kung givaks luman digindi. Glamalap na nagfa kambit si singa da shalla ke si fesinge ke Kweok ke Christ singe. Right. Mama el Kweok nge te makels home pusela me si masaya. El Kweok ke fakek klal ke Christ. Ke lalfung ye parel fak nasin false apostle nge ma predon. Kung tramram ke resume, okay, kalbang resume laka. Me kung kansang topic. Alon me ko fakla, peltolu po pang akisak sin metrom. Ay sam na metrom, magkana pa kayo na kainin and waxing na. Feeding with rats. Akalay me akpegyorek mas kalon ko slong luke o yesing ila. The fact singe ba, peltolu nga wi ak masala me. Kail for ak na masala. El shun pe el yamakain me, or elalan walum laka, kayo kafkama, ashpe kainin mait salal el pesayema, el kain me, el yapesi, sipe la pe ngamtain kof, lensi fungsi, kum na ita kasing minte yak, mata ki kain si kumin, so na, we kain pata si masomne, algala pel fal kum taki kof, kum kain stom shike, mayen, ma elfak nge ba nga matayin ko fluency fungsi kal ne kata mangan masikyak ki shipwreck mal juman ki malas kengen naptat natin ki Kweok mal nge pospel nga sun force nga
info fascist luck, kesunod, kemut pusapars, salalet, pirates mangan, sinmets, chuwiyak, met panawiyel, panakpas kandagati, salalin na naklalos. Oye pe met siya met chu, ospel nga sun, force can see dia, yen lo esteliki, me see dia, fin mea, sinmet siya, tia Christine na pay. Na akalimilal polan na ke danger ma, el face ke journeys na kayo ma, elis, journeys in melarangan. El di kain sikat mangan sok na ning andam dadala ko, kan wala ako andam dadala. El so in fact kikastan kat, ilala na inan so ma, bandits mange, met pisapas, salalal nga papail yalal ma, inan ang karingan yakila. Pati natin, falen natin, nga mo, bitsisingam tawag kalam ki, katamal pala, asurik manaupe, eto aslak, pospel nga tiya mutul, ospel nga masin sila mala, pospel nga tiya fal, may mungo, nanak, inyan mata, accommodations lal, kaino yan nagawa, ilsaman nag-resume sila, nga pa, ilos masyam-syamin undermine ilos masyam-syamin discredit nga. Initala, el pala kain in danger nga. Na el kisyak silos, mekos pala. In fact, labi, nga tiyat dakin masaya, elen na kayo, mga Kweok ke, nan kayo church na kayo. Paul el deis, mga na Kweok ke, mamaurik na sila ke beatings ka, elya ke dangers, kakainin Kweok mal palang ay lilya ke spiritual health ke, churches mal masaya, kakunayak, kawiso minak kailangan. Pangit kita may laro. Kipel si may del manas, nga palape manas, na el telutimo kayo na, pakasimatik na tas kirik magiging, may takakilutudang, ngasyagat ka in fact ma, film me, kung pala mga pala, ana dahil dala papapa ko, na in siyempre mga sis, papolil siya sila ka, kung forget kung kain, mga ka, kung nan ka kimit ma, nga masayak church ngayon na siya, kung nanakelos kipel si ma, archie bladala, kipel si ma manas, ilos manas kilal fung lalo sa, nga sympathize with them. Kipel si ma matalal fung iya, anan naman patatatat lera, elak kayalos, akalimig siya disloy galimigos, fasingalakos. Nga fine kon gun, nga kon kin kema siya akalimye manasla. Na parang nga vacuum tawag iya ki, pwede malos sa kain, sige undermine el kain, sige akmana sila naklala ka, fact mo, discredit nila, di panganoya lalo. Kain lentalek, we na malos vacuum tasak ta, tuyak pen akalimye na silos la, wangin integrity lalos, in tram oingen na sil. Nara polil me, akalimye maki, kayo ke Christ malas kengen, na ngamo, ingin akong kandipit sa singan la. Ilden na may tangan sin konkin, dahil kita po kalos le, in kay nakalimye na sinmet ma, lalalfing ima, ilmasayak church ken, inetala, pangay mahal palakin na akong frog man na sikong. Kapangi, kinako akalimye mo nga ako metawi, metan church, lalfing ika Christ, kung akong pala mapolil palang kengen, sige win loeng na kikayok sila kay Christ nga. May sinafakla mana, mas na siya sikikom ng amritle. Tama sila yung flock na room. Mute, nakilang mamfakan. Makasik le meko flock na ando kung flock na room. Me pe fa. Belum lap takin alile Midweek nga kas la belum lap ngamo lixni na akadaya ki ngamo kumshukye le me asik chapter binay le me kalmen si fes ga si ko de line na paye ashmit long si 2 mate kepelo pel ma ofshes na ashmit ma kainlal pol ngan ilora no phone na pangan o yes wa kung kanili ilal pa ga rosta ka
kain kawak sing ta kana sukumbel na ile na mao kain bait sing ta kana yung feed le kum na kum del chukpa ta kana oil al pol yung likshin I guess na si kubigan loin na mo lash ti fe le ta ashe o ye ka ashe o ye le ka fal mga daro pai la ka sharam kin na ikaya le ti ye orik malak kumba o pa mo ligat le malay fung la pa mo ligat le ta shokta den galang ge ti orik malasha pa usi lang gat na siya malay fung ila siya akustain lash na ke aqua ke kulyak lan gat pa usi gen plaka gen si ti ma kumara min kat fin flela ma kat aro pa isang cash got na kete fat ma kat deserve mga pero na what mo oh I deserve this I deserve that na bakit belsi kum dala kum tak ni fa la ko belsi ma kum tak aklin ya ko na ash pen se fa la si when market oye kum ra na kum bang na mapay na su e ka fin se po in malala po si se le fa ali do le oye masika ti ma ka to la market kalaim lan ka na yo ko den na po si pa ya le fu shash kin se fa la Fushesh na fresh din siya fala. May nakawakan siya fala. May tlan ka ito. Ito in shuo kaya ka karing yun o yasingan. May siya fala ito usi ka na ako sa magkayifan na. Paila ka na wuka siya mo. Ligin mo siya na mo. Takat fin siya fala ito. Ay ka na ako sa katla. At yung just ko, nga mo, pangay katsun, kaya ba siya root ways, aka, paingkum, gulamalap, wikum yang bed, Terry Sue. Ama Terry Sue sam kun social mailing mo. Tingin nila mo na social. Da vak mo social, blik melding mo memsal kan. Ja, me asjak is jo, kom saklag. Men han var bästa i lagpsjälrösten på en kärst. Det kan jo bästa. Well, en bes. Civil da kuma so ye. Kulo malab, kalila kum alapos mam da kasmosla. Kulo malab, akay kum na other sikain, other paingkum. Okay, digindi amo ka tsun amo ka tafula mamayin na ako na akay guwos pelo ano kat aglin ngay ma kadamasi ka tegalim ke ta oye nga na kayo kadila yung sikyak main usebe woye na siya main usebe kita esmakle kimakanash kyo mikum tunile ang foi la wrong foi mo why na sum si fan me como wrong ko til o mo ma fascia o ye maton ka pa ma si yok shpe me como talila foi dala dalme foi mo nga na ko bakit ya ka tfan non ko ma taro pa ela ka tie ko in controlling ma mai da fa ko mai to na sham may ito inakulu. When mom gonna rock it. Mas gonna rock it pa may kumlayla in uchak na in shreman. Bakal mas mo kung pa control mas ngayon. David may sila kasama yung lasik na siya. Kung ka lang ngat tilaw mas ngayon. Kung di na ko engaged na kaya. Kung di na min babe orala kung nga nakulu ko makimamitam na fact na siya. So kat layla in ilyak na interest or akulukin na question. Nakatibeben, nakatibeben, as filters sige makatfakla, as filters sige mailyak na interest. Naging loyal na interest, after mataas, pang a gateway to our hearts. Nakatibeben liyeng, makatliyeo, makatlomo, minpay ka lang yung makatfakla. Maar uçak yardım madaşın şaşkın bay fazla ağlaş. Te meta gawin kat mitfaga. Na oro magun kumut lal fumi kidan sen kekin.
Makatliye, makatlong. Men makatliye, makatlong by orena lakat met fakasi. Nakadeta fakya by kalim ki matakawalas. Naglang wala pa susta kayo. Kaya ko silbat ako tignisya na ilat ako. Basta kung gulo, hilmo kulo asok. Especially ang abda bangul basta classmates sila pa il gigat high school il alla woilal check peta woilal ne gina il halal yung ito pel sile ile tawyak na kisi wal pina yokshbek yang alulasha na kayo tamul tamulalik positive there for no CIA flights to Kusai. Oh, positive. Hindi vaccine lumanalik ngayon. Masing eh? Aw. Na CIA. Ano na siya lalan na sam-sam ngat? Australia. Ilan na kami gusto? Next week. Katin mo. Now, we're looking forward, man. Malikilan to book masing ngayon. Kratop lagi pelsi ngayon. All right. Wait class in the kasuk. In the weekend. Glogi ka sa loman. Personally, kung gulang wala, we're looking forward to see you next week. Katin mo. Again, ang level, kung filiawi ka screen, kung may asap so lang ka, iskum yang. Kaya Awal long ang palis ko yang. Naglang malap na siya sa viewers slash an. Akay ko was, lang kading way ko was can go sa shwayan. May God bless. Tingin just ko, uskat le, nagkakali klamalap. Dahil, klamalap naman Shirley. God is simulutut ma eta ka pa na siya misingi ka din si Vena or ala self-inventory lash ke may kayok mga kom o tayo lash kaya saksing lash in fast kunlim pagkasing ay tawi nara nga kulo malap ke kat kanda ka nakilusa singe kat finnevagelik kaya watamal ruban kat finnevagelik tajakta katal na ina akesha ilash ki proy nanak manas sana ke kadigas sa tagay ni Lasha ke katte na mut kamay si koingi ma na kipangla sila minister met cleanse up nge mga aktutin siya kat lectionik na panganan mukikuya na ngay talaupe kanin man na kaywa takat tagay ni awin siya ke ngan matalan gat kastan gat in wikat kifashali Lasha Tamla sila nga pragi belsinge kung fa kali ashmala layrum. Tingin wo vast namet. Well, kulamala kaksigin gat game be. Kaya gat pagani proy. Kat sivit be bast layetum kat falet lash in lectionik na kaksigin ko. Kulamalap na sumla. Kat ne egin met kuluk akum shek na akin si wuyikat, akum siyak na rik makinkat, ingkalan sa peko. Kat nga siya assume blessings lom. Ingain, patati fellows na kayo. Yok kelos matakain lipsyo kikastom kay kasing wikat. O shine them now siya. Fashion di klasya, lelata langgalang pakutin lom. Eka sisin silang ang dalong wikat ki fashion di klasya. Kinem, kat fakulo malap. Amen. Amen. Kung gula me kaching po. O kung miran sangon suko Well, sang lash. Apa na malon ba si program sing. Malan kat. Ang sang, apa sang. Agal